Jedno čekam, nestrpljiva sam, da, šta li budem ja, možda ja. Ali da vas podsjetim zašto smo mi ovdje. Vi ste pričali o parku. A da sam ja došla. I nećete mi poverovati. Vidjela sam nešto. Nagradna igra. Jer hoćete da se prijavimo. Nagrada je preživljavanje u divljini 3 dana. Biće mnogo uspudljivo. Pa valjda, možda. Naravno, nije strašno. Mnogo toga da se nauči. A ako se nije sprlja, možda nađem neke dijamante. Znači da, juhu, idemo. I eto nas ovdje. Dobrodošli poni i sačuvaj izvučem ime sretnog poni. Možda da tu budem ja, wow, želim ja, wow, pitam se ko će da bude. I to je Applejack! Iha, yeah! Ne mogu da verujem tu. Yeah! Presrećena sam! Bravo Applejack, sigurno ćeš preživjeti i nećeš odustati. Čestitam, ipak je ovo bila tvoja ideja. Yeah! Biće tako zabavno. Sve ću vam ispričati kad se vratim. Idem odmah. Yeah! I evo je granica. Odavde? Izlaz za Ekvestrija. A morat ću ipak. Sam pobedila. Pa dobro, evo sve tu. Izgleda kao da je kiša padala 7 godina ovdje. Bar nema tamnih oblaka. Evo dobro, evo svih mojih stvari. Ovdje ću da stavljam hranu koju nađem. A ovdje ću da stavljam vodu. Evo stvari koje sam ponovila. Ćebe, čaša za vodu. Da ih stavim sve ovdje. I evo. Tako. Ćebe. Čaša za vodu. I telefon da im pošaljem neke slike. Ipak su želele da im sve objasnim, a bit će bolje sa slikama. Pa dobro, moram se da pronađem mjesto na kojem ću da spavam. Već je duo vetar. Već vidim mjesto gdje će bude moja kuća.